kuwekewa uma hino waze umetekewe asema kweli au ni maile kuwekewa na pena itumi la sele to mundu mekewa jela maybe wa wengi sika kwa zemo no ma wengi sana moka kwa zemo kana ngi mano Equatorial Guinea ni waekewa ni moka umundu report sio basi asiti ni waekewa ni moka ona itina wagwidwa aiweta niwa na kama nana aiweta niwa na kama nana now ahekewa nigi mada mundu lazima edwa lilia webamusi isi tamundu mukane wa ile teko lilia ama nana nikimate ba nomba ninye ne ba nomba je maanisha hata ninye mwene ba basi yuko lilia ilo tumaslingi live nda kwa mubete sema mtu wekea mundu mweba polisi weba mundu niwe mwene ba na sina uishi wa mundu muko aekea mwana osu genuine yunienda au kwa nini mundu mukosu atwa makweba akiamba buliki kwa na ziada za mtaruba na akita ile hapo wekeni ke na mwikamo muone museo kama vya gaisa na mbeso education kwa sleep nitambe kwa watio lakini ndukata none mundu muka wako yani wakwekea umubitisi ukata nene tawia nani ndio kuya any woman kibeti chako ukibetesi especially uendete nza wa mtwana na kibeti chako kilioka kiikuwekea niki ukata nwe kindu cha mlemboso niki edawe kwa saki beti kitaekea kuma ngone lea mundu ume kutinza wa mtwana tawia ngitu aekea ni wale kana makuli tawi mundu na wale bila makuli wale bila makuli ma aendi nzamiki ambapa ambia ba pale ketumi ona kimwe kisa kwithia titona kwikalo tekase yukini ketumi titona kosa tekase ketumi ya mundu ome adinza kwingwa ndeni wa mutwana tiba kwikala na kudinza wako pande ko nene pahali luwandi ndeni wa mutwana takudinza kwa mundu ome na kwa mundu ti kwa mundu ome wena kwa mundu ome na kwa mundu ona kibeti cha kubika kinza na wima na ekiendienza no ikiani wakiekea labda wakiekea mundu we tuitani sia tuikea na siana nitukuye tuyambia na uweza kuona yeye kaslimu bati kuli ni wapi kwa ube kwata tena nitia ndio nza wa kwa aliyekea wa kwa ube kwata na nabia kibeti cha kika kuyane cha kuwekea ila kibeti uende tenza ile kwanza ile yekea wa tuko kuja noma no leo kuja noma kwa ube kwata uje pigai kiza kitobika ndoni ndio chakitobika ndoni lakini wao ula wengone kikaumia na kikaumia na waile ita ile ndio pika hata muyekodinza kibetike kaivanisia kibetike kaivanisia na ninye nako andika bantu no monde no melo kainza na mukawe ikwekea andika bantu akaivanisia yende wacha ninawambia ndio mwoka aiwe weba mombai ndikumaanisha niwe musio niwe wende ana kumbele na niwe musio wadinza niki na wadinza ki ona ile na jaribu nzama ile ya na ube lakini ndo ani betray tamundu na konevi baibando nevi hivi na ya bantu babaka lakini abata ngitia Biblia unatoka Solomon yelana ibitibinge mundu wendete kibeti chake ndaanza mundu umewendete kibeti chake ndaanza mundu umeonekete kibeti chake ndaanza wa mtwana mwaile kubina ni aba una kibeti chake kiivi ukije mpaka mukeani abunoma otherwise la wamino dinza wa mtwana ukakenge kibeti chake nojendete wamino dinza wa mtwana ukakenge kibeti chake nokinengete ndaya ona banini unakenenga hakuna haingwa cheko kenga na ayiwe nendete nondo niwe webanomba nyeko une banomba nekalo ingomisia nondo ninye ne banomba nondo ninye ngoya
siana nyene bani siana ni kana na kuika lo ipo mesia ngondo ni ngoya siana sawa kasimuleza wajua kwa mchele wabe atuka ngolo ngo yuke ndukicha na kuelewa mana ni teko ikalania lakini bale mutwano hii mama uzulu wasi bale mutwano mama wasia ni ai kanike sese ai no ise babe na siana pambi bonde bala besiana kebeti yake sese yamo nundu besiana na labda no siana isi na nanya be bandu siana hivi kao kele atakibeti no protect hii siana one kindu cha keri mundu no wako neta ni ngole no ya wewe kani ni kwa sababu aye eti mimi hata kawila leo odeka si ngole no ya asimulize wazi ayendieke wewe uwo ubangita ku revenge na kuyela muka ukakwe wakwekea uendienza wa mutwano bainje bonera nije nini revenge is coming. Revenge is coming in a big way. Revenge is coming. Revenge is coming.